ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман мазуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷаласаи комиссияи доиму амалкунанда оид ба тақвияти истеҳсолоти воридот ивазкунанда ва рушди содирот баргузор гардид. Дар кори ҷаласа иҷрои дастуру супоришҳое ки аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ва ҷаласаи ҷанбастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд талаб карда шуд. дар ҷаласаи шашуми комиссияи доим амалкунанда оид ба тақвияти истеҳсолоти воридоти вазкунанда ва рушди содирот ҳозирин аз ҷаласаи гузашта натиҷагирӣ ва барои оянда вазифагузорӣ намуданд. тавре маълум шуд, дар асоси имтиёзҳои додаи ҳукумати мамлакат тавлиди маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва содиротшаванда афзоиш ёфт. ҳамин буд ки дар самти қонеъсозии талабот бо бисёр намуди маҳсулот, кам кардани воридот ва афзоиш додани содирот натиҷаҳои баланд ба даст омаданд. ҳадафи чорум эълон шудани саноати кунонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шудани ашёи хоми барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ воридшаванда, 300 рӯзи ислоҳот ва дигар тадбирҳои роҳандозӣ намудаи таъминкунандаи пешрафт рушди соҳаро фароҳам месозад. муваффақияти зиёд қабл аз ҳама дар заминаи таваҷҷуҳу дастгириҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. истеҳсоли қисми зиёди номгӯи маҳсулоте ки ҳамчун воридоти вазкунанда муайян шуданд афзоиш ёфт, аммо боз ҳам бештар намудани тавлиди маҳсулоти воридоти вазкунандаи ба содирот нигаронида шуда зарур дониста шуд. бештар намудани коркарди алюминӣ ва аз он афзоиш додани истеҳсоли маҳсулот марҳила ба марҳила таъмин мегардад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки бо назардошти ҳолати мавҷуда афзоиш додани коркарди пахта то сатҳи ниҳоӣ ва кам намудани содирот бекоркард ки аз дастуру супоришҳои пешвои миллат бармеояд зарур аст. зеро аз миқдори умумии пахтае ки истеҳсол мегардад, ҳамагӣ 21% дар Тоҷикистон коркард мешаваду халос. дар ин баробар ҳавасмандсозии хоҷагиҳои пахтакор зарур аст. натиҷаи тадбирҳои доимӣ буд ки соли 2018 дар гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон нақши содирот нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд гардид, аммо бо назардошти майдони мавҷудаи боғу тогзор содироти меваю сабзавот хеле кам аст. бояд тадбирҳо ҷиҳати пешгирии маҳсулоти воридотии пассифат ва ҳимояи истеҳсолоти ватанӣ ҷонок карда шавад, зеро баъзан маҳсулоти пассифати воридотӣ бо арзиши паст метавонад ба пешрафти соҳа таъсир гузошта саломатии миллатро зери хатар гузорад. ҳамзамон гуфта шуд ки тадбирҳо барои таъмини пешрафти соҳа бояд бо назардошти дурнамо иҷро карда шаванд. аз ин лиҳоз сохторҳои марбута барои ҷонок намудани фаъолияту пешбурди кор ва зиёд намудани истеҳсолу коркарди пахта ва алюминӣ вазифадор карда шуданд, зеро ҳолати воқеӣ нишон медиҳад ки новобаста аз истеҳсоли ҳамон намуди маҳсулот дар Тоҷикистон баъзе сохторҳо онро аз хориҷ ворид мекунанд. сарвазири мамлакат ёдовар шуд ки барои рафт намудани мушкилоти ҷойдоштаи соҳа ва таъмини пешрафт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солонаи худ ба Маҷлиси олӣ ва ҷаласаи ҷанбастии ҳукумати мамлакат масъулини сохторҳоро вазифадор намуда буданд. иҷрои саривақтӣ ва бечунучарои ин дастуру супоришҳо талаб карда шуд. дар охири ҷаласаи шашуми комиссияи доим амалкунанда оид ба тақвияти истеҳсолоти воридоти вазкунанда ва рушди содирот вазифаҳо барои минбаъда мушаххас карда шуданд. идомаи ахбор. наврӯз ҷашни хеле қадима ва бӯстонӣ буда, фарурасии он бо солшумории шамсӣ рӯзи аввали ҳамал ва бо солшумории мелодӣ рӯзи 21 март рост меояд. ҷашнгирии наврӯз дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат шукӯҳу шаҳомати хос гирифта, пас аз мақоми ҷаҳонӣ гирифтани наврӯз, ҷашнгирии он аз ғарби сарзамини Чин шурӯъ шуда то Осиёи марказӣ, нимқораи Ҳинд, Қавқозу Россия, Аврупои Шарқӣ, Туркия, кишварҳои арабӣ ва Африқои шимолӣ мерасад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. наврӯз ҳамчун рӯзи нахустини фарвардин ҳазорсолаҳо пеш бо оину суннатҳои неку писандидааш ҳифз гардидааст ва ҳамасола ин ҷашни муқаддас ҳамчун муждаи аввалини баҳор, эҳёи табиат, бедоршавии замин, оғози кишту кор ва эътидоли баҳорӣ дар тамоми ҷаҳон бо ҳашамати хоса ҷашн гирифта мешавад. ин ҷашни умумимиллӣ дар баробари он ки оғози эҳёшавии табиат ва эътидоли баҳорӣ аст, инчунин масъалаҳои маърифатию фалсафӣ, арзишҳои волои инсонӣ ва адолату накӯиро дар бар мегирад. наврӯз рамзи рӯзи нав, ибтидо
ندای سال نو، احیای طبیعت و اقدام و عملهای نوی آبادانی و تازه‌کاری ها می باشد. نوروز جشنی است که در تمدن بشریت با دیگرگونسازی هایش، با رابطه های قویش، با سرجم کنی مردم و دوستی و رفاقت توانست مردم دنیا را به هم نزدیک کند. این جشن در تمدن ما از قرنهای گذشته، از دوره‌های تو اسلامی تا به امروز ارزی هستی میکند. این جشن است که انسان را به سرجمی، به انسان پروری، به یکدیگر فهمی، به رابطه های دوستی را برقرار کردن. این جشنی است که تمام مردم را برای صلح و صلاح دعوت میکند. این جشنی است که با سرجمی خود، با رسم آیین‌هایش مردم را میتواند به دوستی و رفاقت دعوت کند. در تنتنه‌های نوروزی پیر و برنا با امید و آرزوهای نیک خوانی نوروزی عبارت از هفتچین و هفتچین را می‌آورند که تاریخ کهن داشتن این جشن مقدس ملی را معرفی می‌نماید. در روند جشنگیری نوروز سومنک با رغبت بی‌اندازه آماده کرده می‌شود که غذای اساسی نوروزی محسوب می‌یابد. سومنک از اولین سبزه‌هایی که در روی زمین می‌خیزد سبز می‌شود و از او خوراک تیار میکنند و مردم نانشته میکنند و در اطراف او سرجم میشوند، همچون خوراکی بهاری گفته از او استفاده میبرند. سومنک است. سال 2010 با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و کشورهای حوزه نوروز سازمان ملل متحد جشن نوروز را جشن جهانی اعلام نمود. اینچنین نوروز به فهرست یادگاری غیرمادی یونسکو وارد کرده شده است. تمام آیین‌های عبرت‌آموز نوروز که سرچشمه بزرگ اخلاقی میباشند امروز برای همه جوانان سالم فکر و خودشناس همچون منبع امید و آرزوهای سازنده خدمت میرسانند. آماده نمودن سومنک یکی از عنعنه‌های قدیمی ملت تاجیک به حساب رفته، اساساً آن را هنگام تجلیل از نوروز آماده می‌نمایند. جریان آماده نمودن سومنک در گزارش خورشیده نجمیدین. سبزه در بهار رمز احیای طبیعت، تندرستی و زیبایی و آسایشتگی به شمار می رود. بیشتر غذاهایی که در فصل بهار و جشنهای ملی تیار کرده می شوند از گیاهای شفابخش و غله‌دانه آماده می گردند. پختن سومنک نیز یکی از سنت‌های نوروزی می باشد. در جریان آماده نمودن آن به دانه گندم اهمیت خاصه می دهند تا که سبزه شیره خوب دهد. سومنک یکی از نوع حلواهای عنعنوی تاجیکان می باشد که مخصوصا در فصل بهار پخته می شود. چرا در فصل بهار؟ چون که مصالح سومنک خاصی فصل بهار است. یعنی اون یک دوره هست که نه هوا نه سرد است نه گرم است، معتدل می باشد. برای همین سبزیش انمو گندم سبزه در انمون ایام خیلی سیراب شیردار می گردد. سومنک در روزهای نوروزی پخته و در دسترخوان نوروزی گذاشته می شود. مراسم پختن سومنک با اشتراک زنان روزگار دیده و نمایان دهه و محله با شکوه خاصه با رقص و بازی و سرود و ترانه‌خوانی از شام تا صبح ادامه می یابد. قبل از جشن نوروز اول با عنوان سومنک کلچگی را آماده می نمایند با آمیخته روغن و آرد. سومنک کلچکی را آماده نموده در تنور به طریق بوغ پخته می شود. وقتی که شب فرا می رسد سومنک اتالگی را در دیگ با عنوان و دختران جمع شده در گرد دیگ سرود و ترانه خوانی نموده سومنک اتالگی را آماده می نمایند. باعث افتخار است که مادران تاجیک رسم و آیین گذشتگان را با فرهمندی ادامه می دهند. بعد کوفته شدن سومنک شیره‌اش را از سبز جبیده از الک یا که دوکه می گذرانند. بعد تیار شدن شیره اون یک قسمش را سومنک اتالگی و قسم دیگرش را کلچگی تیار می کنند. تا پخته رسیدن آن بالای تنور را نمی کشویند چون که سومنک کلچگی وقتی که می پزد به مشام می رسد. بعد پختن بانوان تاجیک سومنک را از تنور بیرون آورده زود گرم و گرم چنگالی آماده می نمایند. چنگالی هم طعام ملی تاجیکان بوده از قدیم مردم تاجیک پخته استعمال می نمودند. وقتی که سومنک از شیره گندم بوده در تنور با تصفیه داخلی با همراه روغن مسکه گاو پخته می شود میجازش گرم و بروده و معده و ارگانیسم انسان در بهاران فایده‌ناک است چون که خنکی در فصل زمستان گرفته را دوام می‌بخشد. سومنک کلچگی را در فصل بهار در همه خاندان مردم تاجیکستان دیدن ممکن است زیرا آن طعام ملی تاجیکانه بوده از قدیم الایام تا حال پخته می شود. جریان سومنک پزی تنها با اشتراک زنان و دختران صورت میگیرد. آماده نمودن آن فقط خاصی زنان چیره دستی مملکت است. خورشید نجمیدین، عبیدالله سیدولی، اخبار.
мавзӯи дигар дар музофоти ҳалаби Сурия дар натиҷаи чанд таркиш 13 нафар аз сокинони осоишта ба ҳалокат расиданд. Дар Британияи Кабир аз сабаби пайдо шудани чанд таҷҳизоти тарканда дар фурудгоҳ ва истгоҳи роҳи оҳан ҳазорҳо мусофирро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар чанд минтақаи аҳолинишини музофоти ҳалаби Сурия таркиш рух дод. дар натиҷа 13 нафар аз сокинони осоишта ба ҳалокат расида, беш аз 40 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхонаҳои наздики ҳодиса интиқол доданд. тибқи иттилои кормандони сохторҳои қудратии Сурия, террористон маводи таркандаи худсохтро дар минтақаҳои аҳолинишин тарконданд. дар минтақаи Мураа ки дар қисми ҷанубии музофоти ҳалаб ҷойгир аст, автобусе ки сокинонро интиқол медод ҳангоми таркидани таҷҳизоти таркандаи худсохт хароб гардид. дар натиҷа 7 нафар ҳалок шуда, 13 каси дигар захмӣ гардид. аз зарбаи таркиш биноҳои атрофи ҳодиса зарари ҷиддӣ диданд. дар фурудгоҳи Хитроу Сити ва истгоҳи роҳи оҳани Вателои шаҳри Лондони Британияи Кабир кормандони махкумоти полис 3 таҷҳизоти таркандаро дарёфт карданд. дар робита ба ин ҳазорҳо мусофир ба ҷойҳои бехавф кӯчонда шуданд. ба гуфтаи кормандони хадамоти махсус, таҷҳизоти тарканда асосан дар лифофаҳо ҷой карда шуда, дар сурати кушодани чунин мактубҳо ба амал омадани таркиш ва сар задани сӯхтор аз эҳтимол дур нест. вобаста ба ин кормандони сохторҳои қудратии Британияи Кабир атрофи фурудгоҳи Хитроу ва як истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Лондонро муҳосира намуда, тадбирҳои амниятиро пурзур карданд. муҳофизони назди соҳили Коста-Рика як қайиқи тезҳаракатро боздошта, ҳангоми кофтуков аз дохили қайиқ 1 тоннаву 400 кило кокаинро ёфт ва мусодира намуданд. 3 қочоқчии маводи нашъовар ки гуфта мешавад шаҳрвандони Колумбиянд, кӯшиши аз маҳалли ҳодиса фирор намуданро карданд, вале аз тарафи кормандони мақомоти полис боздошт гардиданд. тибқи иттилои муҳофизони назди соҳили Коста-Рика, маводи нашъовари мусодирашуда аз оғози соли равон то кунун калонтарин ба ҳисоб меравад. дар қисми шимолии Испания сӯхтори беш аз зор идома дорад. ба вусъат ёфтани алангаи оташ, вазиши шамол ва гармии ҳаво боис мегардад. танҳо дар минтақаи Астури қариб 100 сарчашмаи калони сӯхтори ҷангал ба қайд гирифта шудааст. дар минтақаи мазкур алангаи оташ хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинон аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин сӯхтори беш аз зор ба шоҳроҳҳо наздик шуда, сабаби қатъ гардидани ҳаракати нақлиёт шудааст. дар робита ба ин ҳукуматдорони Испания ба сокинони минтақаи Астури тавсия доданд ки ҳушёр бошанд. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал, кормандони хадамоти оташнишонӣ дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбӣ фаъолият доранд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар шаҳри Бохтар ба муносибати рӯзи модар озмуни шаҳрии беҳтарин сарояндаи аллаи модар доир гардид ки дар он бонувон маҳорати сурудхонӣ ва ҳифзи анъанаҳои миллиро ба намоиш гузоштанд. дар дигар ташкилоту идора ва муассисаҳои таълимии шаҳр низ ба ин муносибат чорабиниҳои фарҳангӣ маърифатӣ доир карда шуд. гузориш аз шаҳри Бохтар. озмуни шаҳрии беҳтарин сарояндаи аллаи модар ба истиқболи ҷашни рӯзи модар дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар баргузор карда шуд. чорабинии фарҳангӣ бо намоиши дастранҷи ҳунари бонувон аз ҷумла гулдӯзиву зардӯзӣ, чакану дигар ҳунарҳои занона оғоз гардид. тибқи низомномаи озмун сину соли ширкаткунандагон гуногун буд. намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳадафи асосии озмуни шаҳрии аллаи модаро ташвиқу тарғиби анъанаҳои миллӣ, идомаи ҳунари аллахонӣ миёни занон, дастгирии занони эҷодкору ҳунарманд ва ба ҳамин васила гиромидошти сатҳи баланд аз ҷашни рӯзи модар арзёбӣ мекунанд. мақсад аз баргузории ин озмун ва чунин чорабинии фарҳангӣ ҷалби занон ба корҳои хонагӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. маҳфили бонувон бо иштироки аъзоёни фаъоли ибтидоии ҳизб ҷараён гирифт. муаррифӣ намудани хона бо шеъру суруд, ороиши манзили зист ва гаҳвораи кӯдак, тарзи дуруст печонидани тифл, омода кардани таомҳои миллӣ, ба оҳанг ва бемусиқӣ сароидани суруди алла аз шартҳои озмун маҳсуб меёфт. маҳорати хуби сарояндагӣ, тозакорӣ ва ҳимоят кардани суннатҳои ниёгон аз ҷониби иштироккунандагон мушоҳида гардид. дар остонаи рӯзи модар ва наврӯзи фарохпак ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ созмон додани чунин маҳфилҳои фарҳангӣ дар баландгардидани завқи бонувон ва таъмини фазои муносиби эҷодӣ, таронаҳои рангин ва сайқаи
محلی هنرهای خانوادگی مساعدت فعال میکند. همه شرطهای چاره‌بینی از جانب زنان و بانوان هنرمند خوب اجرا کرده شد. غالبان آزمون از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر با تحفه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی سرفراز گردانیده شدند و افتخار روز مادر در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر نیز محفل‌های ادانه سازمان داده شد. با پیشواز روز مادر میان خوانندگان صنف‌های بالایی و مربیه‌های مؤسسه‌های تا مکتبی آزمون‌های سرود بهترین در وصف مادر انشا از بزرگی زن مادر برگزار کرده شد. غالبان در روز گرامی داشت از این سنه مبارک با تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز می‌گردند. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.